Buongiorno amici e benza che le padron tambiozzo urujamen che la izzate gris che le inu de a feneitra chapru pour réclamer des croquettes ma pode de anie un jour interamen de Maria amarame chai edu e dei comincia a fare a video a voi o prezzo o parlament che dai o prepara po podere a wilige dei fe l'empochuride i don comme choix d'accord avec me dedans la description de Maria. E ben, come idee, le un croizo accenno a voi de plozze e dio che la meimo de ni. Ils sont chouessants di 2400 mètres. Comme l'a dit Bernard oui matin, je me dis qu'il est itin, qu'il est après plouda à mort de Maria Munir, à Marame, à 85 ans. Mais pour nous, il est bien pénible à cause que moins de 8 chami après o pare le mare che pasce e c'è le comumo un gru guido ai bon c'è le può provare una nuova applicazione e poi non vedremo se marcia ma memo tempo le può validare noi bon portavo ben e speriamo che un'altra cosa va parlare di cose mai gioiose, mai interessante per voi. Portavo ben, arrivederci.